U pitanju je način zbrinjavanja pasa lutalica koji podrazumijeva njihov ostanak u prirodi i na ulici. Znači, psi se hvataju, čipuju, evidentiraju, prema potrebama kastriraju ili sterilišu i vraćaju tamo odakle su i došli, s tim što će se njihov broj zbog uklanjanja reproduktivnih sposobnosti stalno smanjivati. Naša opština je pilot opština i zaista je ovo jedan veliki problem sa kojima se susrećemo ne samo u Loparama, evo vidite bilo gdje u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, kad se bukvalno dođe na granice naše zemlje, odmah se suočimo sa psima. To je jedan bezbjednosni problem, osim toga i jedan problem uopšte odnosa naše zajednice prema tim psima, pošto su mnogi psi napušteni od strane vlasnika ali pušteni na ulicu i ima i slučajeva da se psi donose iz drugih opština. U istom paketu su još 3 grada u Bosni i Hercegovini i nekoliko u Kanadi i Čileu, ali su Lopare prve u svijetu, kako god to zvučalo, stigle do cilja kada je u pitanju primjena ovakvog modela upravljanja populacijom pasa. Ja lično mogu vam samo još reći da sam izuzetno ponosna na ovu malu zajednicu. Izuzetno ponosna na rad, znači počeli smo prije 18 mjeseci s prvom radionicom. Više od 30 ljudi je vrlo vrijedno radilo na tome da zajedno nađu nekakva rješenja koja će biti odgovor na probleme koje imaju. A vi znate da su to napadi na ljude, da su to napadi na stoku, da su to napadi na divljač, da je to vrlo izraženi strah kod ljudi. Međunarodni fond za dobrobit životinja obezbijedio je početna sredstva koja će omogućiti besplatno zbrinjavanje na prethodno navedeni način 150 životinja. Nastavak aktivnosti bio bi o trošku lokalne zajednice, s tim što će diplomirani veterinar koji je obučen da radi ove poslove, usluge te vrste pružati i kada su u pitanju vlasnički psi. Ovo je po prvi put da radimo na projektu u kojem zajednica direktno rješava svoj problem. Obično u pitanju dobrobiti životinja organizacije razne za zaštitu životinja dođu, odrade neki projekat, međutim kada oni odu ili kada projekat završi, to bude kraj svih aktivnosti. Razlika ovdje u Loparama je ta što je zajednica sama identifikovala problem, sama osmislila svoj održivi plan za rješavanje tog problema. Za ovaj način zbrinjavanja pasa lutalica danas je rečeno da je najprihvatljiviji kako zbog svog humanog karaktera, tako i zbog niske cijene. Za razliku recimo od izgradnje azila za pse koji podrazumijevaju neuporedivo veće troškove. U projekat u Loparama koji je prošao fazu od 1,5 godina bio je uključen veoma veliki broj ljudi, pripadnika vatrogasne službe, policije, lovaca, službenika u organima lokalne uprave, učenika u osnovnim školama. Mnogi od njih danas su dobili zaslužene sertifikate.